Tabbay diri jurtun. Saya tabbay bereng keker isi nang mulai tengken mulai pilit pakatayon na unang bay tabbay. Ay unak songon na tuari da buah. Mama jo. Kubereng mamulak dolma na mabu. Kubereng dolma na mabu. Iharang baju na sa wala siamun ay buka baju. Saksang isa mula habirang. Tujuan na lang mulak. Ijo lo na do. Hape sa budul la. Nga pilit. Mangalak kay mana sa lakalaw tujay muna. Mudur dua laka. Bayi na to. Ngale wabe kan. Mangalak ka sa jolo. Mudur dua laka. Ay wala persahan ni be. Ay nalaju dia mo lae. Niku. Romana mga rusi. Unang urusi tampurak ulay. Apa maduh? Unang campur urusak. Mana terjaga? Unak sapi may begatong. Piminum tidak salah. Ala yang gue pimabu. Ya bakal ke neraka. Ang gumamude nyesak pusat naon ate Ada di pura na idang dihutto ni mana? Kelakuan bahasa kebeningan nih. Ayo, ayo nunggu si pata. Uida. Toma, saya dia basudia mulai daru pani tiba. Nasaun lai belum ni. Ay gilu ke betul nasai. Ay nasaun dope huinu bitorinna. Ay mana bisa ada belum para itu. Itu perbedaan dulu. Yang pun aku bawa tu perkiri tuak. Penjiwan tu perminum. Saya mengaruh. Ya betul ay gongtor terus dia basah lah. Kamu bebe baru tak terus si laponi ba. Ay bebe dulu sitik si pata. Dia jauh dor kok jo. Nah, nyo. Jangan dalam hahor. Dalam cantik kubereng. Asal ulang lewat dosis naik. Bau na ngato. Saya tarik ngoti ham Jakarta. Lubang dulu Jakarta bunai. Sa ujung da arong buta bu na Jakarta. Ada jurtura ada. Apa majo baru. Isod da ba Sigoma bu Jakarta. Sigoma. Sigoma. Amat subuh Sigoma. Sistem gugumang ido komisi. Wah! Saya pasti kamu mau soal kependekan. Badang ihora buah. Nibigi laku jauh nibigi ngadap komisi ba. Itu Sigoma. Kayo tong alay dang gabi uang haram damat tong. Memang tradisi do di son segala kegiatan bisnis. Iya pasti. Unak pasti kamu soal kependekan oh. Unak pasti kamu. Biak murah soal kependekan koro. Baca ni ya. Om Majo. Amak kepajangan ni lagu boti. Lagu boti. Lagu boti. Lari guru, bodat tinggal. Boleh Portugal. Perkumpulan orang-orang tua gatal. Sana maju suku tuamu. Anak kemandangan ni Bir na tayo mon. Halo. Betong. Ala ni tabuna biasa inumon ni raja. Raja rumah kita itu. Gimana lagi? Itu biasa inumon ni raja. Molodang, bingung ibu rumah tangga. Ako! Bereng do IQ muna sa una tipo. Alay kibudu hado terus na menonjol. Ano tamu do kemandangan bibir? Bayi na binoto. Ibu tamu na lebih mantap. Barang bebas sila ini Kubakacang mabir. Apa kajang? Kubakacang ma. Dang buruk kamu. Wasa muruk. Dang buruk kamu. Kubakacang ma. Botul. Bir. BIR. Kubakacang ma. Butuhan ni botong rasaon. Alay imejo tabba coba ay sona tabba do termaina bulu tabba ni mano ay di boto horo tibalau iboto horo bulu werek si turturon taringo mau balap anjing na di Sibulga stadion Horas Sibulga lah ino de parkuri dua bayon puasa gabi dua pasoy si Bamba na taringo di mana mau jadi parkuri dua na Sibulga guarra si Raja Hosa gelar. Alane banda si Raja Hosa entok. Herek. Biang isat sapot do sude. Isiati. Lau saksang. Wah, itu deh. Jadi bama balap anjing di stadion Horas Sibulga. Pertandingan balap anjing dengan hadiah 66 juta. Wah, nasi butuh kamu deh. Jadi Holland do par luar negeri itu tahun. Do, Hong Kong. Wah,
Jepang, India, Wah. bagian Asia nggak sudah, Filipina. Wah. Itu tong, mulai matong. Iba masuk untuk lapangan, iba mah biangi halak kita puang dibedikon tubel gebel-geni biangi halakan. Khusus lu balap anjing. Nangin, HP isap pingi pelatih ni biang ni Persibul gaon, ima parlapo si Raja Hosaon. Biar rubiak tu son. Itu kak sabelon, nangin. Mulai matong, mulai balap anjing. Lari pertama, keliling pertama burbe, keliling kedua amar hosa biang kau. Alana hon namar halle tidon. Langsung muralo jaru pani nangin. Mulai matong pusing pelatih. Hure di leno rupani, ngai luja. Ai Roma pelatih nau bingung mato. Tu kule buti pion. Dang na ina mah tinaga ni narwane mah. Ale songko maro tu pikiran ni pelatih nau. Kan? Leb mai rapot mai biang ngau. Leb ma. Ai ngaro si Raja Hosa me buang goni no. Wah! Pelatih balap. Tinggal sini. Akan jadi paham dia sudah. Iter jua. Ai ge besak sangonar tong imana ibu. Jadi mau tahu si Raja Hosaon. Godang go pinga halak komar tinodohon. Tinodohon na si Raja Doli. Ahon na martadlangon nang bangoli don. Tinodohon ni muse si Raja Kulit. Si Raja Kulit to. Tukak sipatu. Tinodohon ni muse si Raja Angin. Tukang tambal ban. Raja-raja alay sarip yati. Pokoknya halak ko kerajaan mak. Ano cerita ni sa pusek na natin dulu. Saya tabu-tabu bagaimana teh? Ayah HP asahu sasak ban mas ini. Bah, bigay maju dulu sa pusek na. Halo. Bigay ito. Jadi arung madongan. Yang lawang orang mana berdela ni kan? Halo. Bah, sidak kencang bison. Dan tore lompat mana? Nah, aku masar benek pak na di bison ngatur ijalong kos na ijalong kondektur. Kasi patak na luah do kan? Ongkosnya mana? Belum sampai kakinya dua-dua sudah langsung kau minta ongkos. Jadi ringgani mana tidak nomor sisa kan? Ijalong ongkos na. Ongkos na kondektur. Tidak ada uang kecil. Tidak ada uang kecil ini. Ina bangson, 2 tahun. Ongkos lah kalau nggak ada duit kecil ya duit besar juga nggak apa-apa. Ya, aku bilang nggak ada duit kecil. Ya mari saya tukar. Ya sudah dibilang duit kecil nggak ada apalagi duit besar. Terus apa halak kita mesti anjing kau. Tidak tahu siapa yang kau minta. Terus aku kondekturokan. Sudah nembak nggak bayar, dibilang anjing lagi. Udah syukur kau bilang anjing. Ini bayar musuh. Kalau aku bilang kau tai, kan dimakan anjing kau. Saya tarik hasil hati tulisan. Ayaw, umlang bajo. Si tuduh waru pani, main lagi dia on. Mar motor mar bus maro pelet. Motor nak lengon. Naik main ina. Ayo naik, holan naik na tahun, awi jono hudul. Holan naik na tahun, dangon hudul jong matong. Awi di julu, pajagarok kudu julu, pason motoron, mobilon, taktabu. Itu rejalo konduktor mangkos tu na tahun. Nanti sajalah. Nah, alay sampai saat tujuan rupani ina tahun jong ko. Dangin, jong terus. Turun main na tahun dah. Mana ongkosnya inang? Kalau minta ongkos, engkau nomor 1. Tapi dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Soal bahasa Indonesia rupani. Tomaton, nang busuk tomaton. Seorang busuk saya tahu tomaton. Setiap hari aku rotuson tetap adong caramuna natir celak. Dengan gitar itu mana benga sona udah mana udah magulo nung gitar sona ron tarabingan tu saya dah mergo tu sonon sona gudek si di bela utang gitar ipa sono kon patak sawahan Pada umat tuh. Unang saya paremekku itu nanti jurtu dati. Tancap masih minum ya tarik minuman. Ya dosis tuak sama bir sudah semakin meninggi. Awas. Harus sampai sisu. Harus mulai naik. Angguau.
Pak, sudah udah tahu nanti nama dulu dan dua halakan. Oh, udah, apa? Eda. Ayah harus sudah kurang untuk halak. Ibu mulai seperti. Ya, mangai halak kopi. Ibu orang kamu bilang cuma ada urusan gereja. Kalau mangal di namir, kamu apa mau naon? Bisa mu ninggal. Aku nggak ada sakit saya keluarga aku udah pasti kok. Doh mangan toy kok. Mau tol keluarga halak ya toy. Wah, Sudah rumah capi hutan. hidup ban majo. Dok majo. Salendang gajah ni inata siadui. Dohot liban-libanna. Namera japui. Adom baju jorojatna. Dahunik darupana. Sudah walang kredit dopei. Asyik itu boy. Sekolah nih. Ada koruna. Dohot ating-atingna. Nanggolang di tanganna. Nasarat tani hoda. Sisi berliana. Marhilong do matana. Godang do imitasi yang goi. Unak pola ko mabay kita kalahan. Paulo suber si pata na binarin. Paulo suide. Idam majo tibalau Bereng ma omma hatani ina taon hata so bisiku sian Kagabiro, hata so bisiku hambira hata so bisik umaliang hata so bisik yusude apela osgabe hure Anggo mabay to penjara na mahom. Anggo sudah mau. do tuturo hata mamerek pangalahu naon molodung padua-dua dongan nadi pahat Bereng ma ay sungoni ro si sakti sa non. Abo le bigo kata so tiktorar to. Ay ma bereng ma. Ayang ko matangin mulai ko masalah na songono Aku ngara sakti sa ina pasit may si ay dumi keluarga ko na ho pasit. ay nasok silong marangan Ah, bisa saya na bayi dari dono siya to hidup dia. Ay mabom may balog bom may. Sekolah nih musi padong dope. Karena asing. Ano pe korowa. Ba majorok ko majo. Dok ko majorok ko. Tu dia be ibana. Notong marhade-hade. Digorong-gado bahina. Suma-suma si pumpe. Ang tusok ni sangguna. Tarsongon mare-mare. Tugsala be indang adong libe. Ay no isi rohana siya ako na niya tuwan ni ay. Adok kasama tanah. Lambok pamiringan. Dohot si patuhangna. Mangiol paradalana. Tas gatung di hadangna. Tarolat ni gotingna. Cucut dona pilih jamanggui. Ay nala na sarong ido di hita ban nagabi sudi hatay ko na halahan. Dak sa padok mo sumuni. idam mati balau hatani ina taon hata so Omma na hujaga nyon. Hata ni si sakti sa no. hambira Ay sudi ro to sa ko ka. hata so bisik umaliang hata so bisik matu sude apela osgabe hure Bereng ma nagabi do be halahiman do hure-hure. Tulongan do tuturo hata mamerek panalahu naon molodung padua-dua dongan nadi pahata-hata Bawa ba go be nombalan ni hata kami sa. bebe tahesia gereja Unga beda. Unga be sakto sa ina ho bisa ada. Lara ho. Nasabi. gereja Ya buang do na halahan kamu. Ay dumi ga be nomolo mo mundo dia sudi. Una pola tuh saya nak pribadi aku. pribadi do nani utang do na dia urusan ni halangan hapola saya ton mulai naik kamu bahu potong tut senau Ay na horo tong ga be do to manguti hutto. Iba na paing utok keluarga ni be iba. Lara to. Mujur tuh lewat sih mak kata solo mahita. Toy ma ay di ma pola hoy nga basing singo do niya torusi toy ma. ayom mada buasa butullah halak bulore minggu nai nangi lauro tujoro na bediai Yolo. halak arunggu mengalami kesibukan Tuhan mak anggota Tuhan mai boy rupi mengeluarkan tenaga untuk kepentingan keluarga wala kena bercuci 3 hari minggu bersih Ate. Rohana siya petahon na utak petahon na kredit petahon tak persoalan di tay. Ate. ayang kosongan itong baboy matari maon Alay abalabal ni hata juba. Ay yarong ko yara ba pajuk pangaw do sa pangido-ido. Oh. Hape sa butul na bayon
sudah dotong di botai mana bahasa na menyangkut tuh ke keluarga ni aka suku-suku narung di hitaon. Tiba-tiba kalak kita ora panggiliro nate. Kalak kita. Asa bu mabuk rohai mbak Asa manotong mabuk rohai mana dani. Ido. Tepak mapajupang rome mana tuh lingkungan halak kita tok kebetulan. Dikini. Tar mamur semua orang sejulun halak kita. Dewi halak kita mah. Rotong mana? Ido. Jadi tulang. Mana tong? Wah. Ipa dua di mana tong? Tulang. Ini mana tong? Terhehet tuh perjagon. Dangarong mereka songkok. Itorina. Jintas. Bah. Ayah harun yang benuku. Sungai songkak gua narhana tong. Dangi. Ngar pikir mana? Amang boru. Ini mana musik? Dangi. Amang boru. Ini nih jadi petermuru musik tong amat tong. Dangarong para baku songkok. Itorina. Bah. Anak kasabung saya dua orang tahun ini muda. Hidup tong. Suguro hantung bang ide dangi. Lah ya. Asaharu ini anak tuh takar-takar raurati. Itu tuh asaharu. Asaharu deh ikut-ikut takar-takar non. Lah ya. Ini mana? Dangan oleh kusong koin na. Sugu metong rohani bayo pangido idon. Bangsa. Surabaya tadi. Pacak kau hebat lu ciri pandu. Mana kalau sok keluar ada misawatik. Ay saya marabali mabalabal manu pakatayo na ti. Ora sorry ya tak gua rabe bersiri. Nah wi do like kunya nay pojokan dong aku magudak kuri. Na julu da bai botohoro kami sedele kami welu halak. Jerong di hutan ta parabutan. Na kije menu parabutan on. Na kije menu. Nah tarwa kije mah. Belum mulai sekolah. Belum mulai sekolah hola ni berek pe rabutan daun. Abi nyari rabutaki. Jadi ada orang na terledur idang gur marabutan on. Idang gur rabutan on pasi berek parabutan on. Ibu rabutan ne bibion ini lima bayu. Yo so cuma ada rabutan on ne bibion sampai dari de betu nei. Mer budari do pamangan ni bayi. Lima kijam marawa. Kijam ya ti. Lagi kijam man. Marpung mahami malam. Yarna mergareng mesti lain rupani. Malam minggu sudah sekolah. Welu halak. Hidup. Ay pangkar mang ay sakui say nay na malu ama jakitina ipikir sepanggaro nau itu tong welak ko ma ay mang haji udah ku niku haji udah ku niku lau mau tu gulat hira mengeluarkan isi tuntutan ni nah haji budua kom betul mau tak terpai mana betong budi mai majaki mai sudah ina na pitu halak ko ma majaki malakon kawa duri di lewe itu siap bonanau do adong ge bae bule dikijeng hira busungin nai boleh jamin nai terlokot hape bui do halakon naik melelui kawa duri sulit do tong naik kan idu ubereng memang ngejek kalai au pe ba perlu dia utor hurah madar turukukon ubaga jek tujolo dabuhon niku suidigian nolina dabuhon niku suidigian nolina ide buhon ma hape nabi ay malam tong dak teride kan tu lampu basonok ne bibi dabuhon nama lamun niku aku maksudnya panange sudah dabuhon nama lamun niku tau kan ide bu mana belum gudang wikep matong madarod dawa wikep madarod huruli ma eber hijau ni parabutan ni saping jabunong kebetulan eber kaleng kan ngaring ko suarani ku mabusi mamukuli muse tu lari mau tu monanon weh ay sakit raputan niku mereka jauh melebel-lebel palai mereka bisa ngican sebut naik nama Jepang sudah ke hongna sumpah gua nama sakit tuh ayaw pe tarsingok ni nama sirari radiat dohi taujo nama taringot ayaruk sungil bana hutad desa de ina jadi butuh hamuro lagi hamil 2 tahun itu alain atau gigi palsu adong 2 gigi palsu na apa itu gimana korowa terbudi ni tahun gigi palsu naon iyo tong marsa matong ina tahun iyo jadi bayi sukum baru bet dokter ibu betok tu dokter iyo iya ikeker matong ciubeun ni tahun ngato hobi ibagas gigi palsu alai belum mabueton ikon operasi doin na alai HP inaton lagi hamil 2 tong dang boleh operasi. Iyo. Jadi romat tong dokteron bajuro lahir nama dana hon asa boy operasion asa boy tong gigi palsu ini. HP foto hamudo tubuh made dana hon ba. Tubuh made dana hon. HP ngai pakai gigi palsu ini naton. Saya butuh undang gue sisur
Betulon jasi patasonong korohay ba na te? Ada sakusena. Idot to. Madasa. Ayalan ada buat modal tak masuk tulapo materi. Duit harus lengkap di kantong. Sekalipun akhirnya marutang. Itu wajar. Harus kalau berdua colma. Ikut saya dong. Ide labu dua ke marutang colma. Bah, basuri do. Baima to materi do. Baima modal tak. Modal lah cerita tuh itu. Tuh mana min. Ide. Asal malalap kita itu nai. Itu nih ya. Ala nih tarik ngoti horo do ba nak kening sakko saya narabutan. Karabutan kan hau do. Ya. Jadi sebetulnya ono bohau na berhubungan tungulut dan setiap hari. Perjulu mai hau tanggurung. Ya. Anggo guguru hau tangguruk ta guguru kita mangula hau ma. Pas dito. Patuluhon haulion. Ise jol mana solomor hana mangida haulion buat rumah sakit jiwa. Itu ngari doni ngomong luar jalur. Jadi pawapaton om ada bahasa butullah digijangi hau sudi ima hau pinor silang alana berhubungan do hau pinor silangon dohot ora et labora Ya. alai dua mon siap pamagota siap mulutta siap hari ima hau rahon dohot hau tangan. Ya. Oh, itu dong. Pasti di. Itu. Ayang gombo ya tok pinamago na songosono siya roha da ba? Ay sorong be. Nuay ngak naulak ka na masa na susaya masa betong ak kasi berengon. Ay wasa pola sungunda dihitaan nuay. Takas sungunda binotomu. Na julo ibigya mudora. Ibado di surat kabar do i radio do i televisi. Na dong rogen pa tu tarutung. Bah, sudi rumah potoy. Holo. Om metong ay gubiki. Siya naka sarita-sarita ni Jolmay ay nga nagudang gwedok dosa. Ala ni dosa ni gok ala ni dosa. Ayom marawasi patana hurang cepat tu menanggapi. Yang jelek dokter bahasmu. Ala ni dosamu. Itur gumurang mah dosa ni ala Jepang sian parhitan. I Jepang hampir tiap tahun gempa bumi. Di luar negeri. Sonari dah ba. Kamu mah di somma si patah akadongan sapor seaun. Apalana isinggu ko manak kining tibbalau ora et labora. Idotto ala eboto lakab neng sakko na alana ditapanuli pedaba ora et labora ro neng namasa ima berdua dan bekerja do kan ora et labora kan jadi maduma pe nebana ditapanuli martangiang dungi mangula ide ban jadi gabe maju neng ayang gosongonau tibbalau Anggo songonau tibbalau imana tersurat di saya 54 ayat 10. Ngata surat on nalau masau sudah. Oh iya batu hode dah. Di saya 54 ayat 10. Mucat pihak kaduluk, humutal pihak karubian, anggo holong ngerohaku, dang namucat siapko. Berarti nggak tertulisnya sudah ngai pabuahian. Cuman inganan Nabi nasobinoto di dia kejadian na. Ayang wow tibbalau. Anggo wow. Orang adong operasi maduma terkurtuk tu pinggolhu si operasi maduma boto nalau terjadi gempa bumi alanya haimu alana alana operasi maduma makutur dungi mangungsi alana perjolo do operasi maduma sian kejadian gempa bumi benda sahu boto ya saya boto Itu teh, ala sebagai rakyat kecil ini mau mabiro mengungkapkan ini mau. Dak pola nama biarau, dak tanggapan nanon darah. Itu teh, itu bahasa kusaina. Doto itu ora. Oh itu. Jadi ala ni dah banang huber kejadian di Tapanuli. Jadi arung mada baru hak kuma besar. Olo. Besar lagu. Ima obain majulillah rupani parsorion di Tapanuli. Jadi isini lagu mon kira-kira na mengenai kejadian-kejadian na agak berat di hitan tasoni. Iya to. Jadi itu ada ba alana lagu serius don ikun taburi ta mangedehono. Gua jo itu jo gitar jo. Oh, lo itu lo. Lah kamu? Nyon itu gitaron. Udah macam gurdak. Jadi tadi mate. Bah cantik bae ba pamilik ngeon ai. Iya to. Songoran da ba dulu aka si pareon ni jolma kana hudulanan non batapa homa sata mulai masuk ate.
Mamusuday na damang dainang haanggi pinaribot naksituan na torot. Tuhamusuday na bang subatak na di perjalangan di po napasugit ng di panopangani. Mulo tapang husor-husor di ruhata ka na masatutata bonani pasogiti. Unatubuan, unari pinasa, utani opui. Marulut-urut doak ka na masa nagpangutunan na sutarhaison di bona pasogiti. Nung masusur dolok na suritiki na mga likupon puta si hubuk nung matarsar baritani. Tumapala na ubernit si taonon marmarutod di bangsoki di haroron nilalori. Lalo na sapon naman na perhon orani pasogiti. Tuhita sunay bangso bataki marsi sukun diri nabe jala paringgan parange ngarobe suku-sukun tubang sotai. Suku-sukun siatu hata mula jadi nasa huta suara maribar sudah rapona di aroroni lalo nasa bori nakpulo sa mosir ng dohot hubang ng muara ng dairi ng doho tubahol bumi apala na humajit na manaon di haroroni laloy imarura silidungi matataruto nagsimohon si tobahunani. Paringgan parame ngarobe suku-sukun tubang sotai. Suku-sukun siatu hata mula jadi nasa huta suara maribar sirapona di aroroni lalo nasa bori nakpulo sa mausir ng dohot hubang ng muara ng dairi ng doho tubahol bumi apala na humajit na manahon di haroroni lalo